E te iwi hei whakapuaki mai I ona whakaro e pāna ki ngā take tōranga pū o te wā ko Hekea parata mā ngai take Māori o ngā hinara. Tēnā koe Hekea. Kia ora, tēnā koe Scotty. Te hunga pupuhi raki nei e tika ana mā te Māori rātau e aukati? E hara mā te Māori, engari mā te iwi kē o tēnā moka nā rātau te mana. I raro I te whakataunga tiriti, ko whakai mai ki Taranaki whānui, ka taia e rātau mehe mea kāre, mehe mea ki a rātau he whakararu tērā ngā taonga me ki o Papatuanuku. Engari he mea hau tēnei, kauru ki Wainganui I a tātou. Nā reira kei te kōrero tonu, kei te whiriwhiri tonu e te minita e Chris Finlayson tēnei āhuatanga. Hekea, te pire a Paul Quinn e muku nei te mana o ngā mauhere ki te pōti, whai muri I hoi te rā tuatahi ki te whare here here, e tautoko ana koe I te pire nei? O ki tā Paul Quinn, mehe mea ka taka te tangata ki te he, ka ruatu aia ki te whare here here, ko tētahi anō o ngā hāmene ka whakakorehia e ia te pōti. Nā me te hia pia, ko koene anō tētahi o ngā whakahau kia kore e taka ki te he, mehe mea kei te pirangi te tangata ki te tuku pōti mo te kāwanatanga. Hoi anō, ko tēnei pire, koenei te āhua o enei kaupapa, ka puta mai enei pire ka taia e tātou te kōrero, te wānanga ngā kaupapa nei. Kua ki te tātou, te nui o ngā tāngata kei a rātou, kei tēnā ngā whakaaro mō tēnei. Ai, kao rāne ka tautoko hia e koe? Kei te whiriwhiri tonu au, kei te whakarongo au ngā kōrero, katahi anō ka tīmata, I nā tata nei I te pō kua tīmata te kōrero, kei te whakarongo au ngā kaupapa tēnei taha ki tēnā taha. Ai. Whānau ora Hekea nā tari ana tūria minita tuarua I ngā take toko I te ora tēnei kaupapa engari he ai ki ngā whakapai ka tukuna mā te puni kōkiri a whānau ora e hāpai ake o whakaaro? Hea te raruraru o tērā. Ko te nui o ngā kaupapa mō ngā tāngata o Aotearoa, aha ko Māori, aha ko Pākehā, ka haere ki te tari, kei tērā tari te pai mō te tuku tēnā kaupapa. Nā reira, mehe mea ka whakarite e te kāhui minita ko te puni kōkiri, te tari pai mō tēnei kaupapa, tukuna kia te puni kōkiri. Hei whakatepe noa ke Hekea, te whakakotahitanga te hononga rāne o te māngai pāho me te taurawhiri, he mea pai tērā moto tātou reo? He kōrero noiho tērā I Wainganui, ki mua I te aruaro o te komiti whiriwhiri o te Māori Affairs Select Committee. Mehe mea ka whakapakari te reo Māori mā tēnā honotanga, kei te pai tērā, nā te mea ko te hia kia kaha te kōrero Māori. Ko ia kei a koe Hekea, tēnā rawa atu koe moe nei kōrero I tēnei ahiahi, kia ora rā. Kia ora, tēnā koe.